सालनै कहा वीडियो अपलोड खालामने शांतिकाली नी बांगैता मैं बेबी जमातिया आज ये वीडियो दिल से बना रही हूँ जिसमें गलती से मैंने शांतिकाली आश्रम के बारे में कुछ ऐसे सब कह दिया जो बिल्कुल गलत थी। मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आनी बसा नगो तमंग तमंग परे तमंग तमंग चालों मायांगै bo bayra wo thangga ano sajo khaya ano chalok na bagai ang rang pucha kerei poriri maya bigaran bagai ani basa college hama tamane hamaya bo dukhon nang jagai bayra thangga bo kam khaye no ko chalok na hanai boro thangga mari ani basa na ta bo kate hine je khana wo hai pa ani basa tam ge thigya tam ge jaka ang thai ba maya Sonor tini video ni thumbnail title intro nuki choto saino man kana haipano jeng sairnai latini salkisa sikane simi Mataji Shanti Lakshmi ni kok eba topic market viral ang tongkha tangi hinba Mataji Shanti Lakshmi sakbaitang saka misil masa bini nogo tanke Tiprasa Thwika birmano phyogi rimanai hene plus Kuai chai amol dot nege bini shitchoro pai gan tamai besang kole rang sare mesai tomani ro nukjaka abagi kebama luko jatre jat kok salai tomani bo nukha amo kahanyo bai baby Jamatia bo bini channel Mataji Shanti Lakshmi no tatal chalak angle pujo sai hane kok sama jagao tek khaksa aba tek khoroksa Shantikali ashram no bo Kokborok tatal phajil henei kok sawi rizaka but amoni yakolekeno Shantikali ashram ni bekhakti police complaint khai rikha borni ashram te Hindu dharma mutaino lachimung riui tongo amo kahai ke kokti samabai baby Jamatia no police complaint khai rikha Shantikali ashram ro hinke tabo amono sathe kalayo abo kahai kisemisa kokno tuye khorsate khoraksano police complaint khailai problem kotoro anglai thangbo tamle manai muksa mana nukhoria jingle ama khorsate khorsano jolima nasilma tebo bari lai eba bangle dropsi haipono jani ja dormo jesapono khai tongthung proof evidence gorisak jorate aro kebono kaham kebono hamya kebono saya ama haiki saleimani bo sayeno kalayu maneka jesa dormo jani ja hamjama khai tongthung ojga kebono yasi suri hamya saya hani samani obo hamya ta saladi hirman kokta aboni dartinyo jeng bai baby Jamatia bai kobama kok salaima olo bai baby Jamatia bo haino sakni cheno buji manmani bisingtino bini lajik jorai je kok samani rok saya go siwoi Shantikali ashram no mapna karmung sanpika beskang saljora amo kahakete sagalak henei so amang plino norm kisa naine je bai baby Jamatia bini khani kokno bo hindi bake sawi khnarmani jate je o video na tene joto lokono bujina bagi di porkahan jotona nirokahan tongbai jana angke niron tewai sakoinai ani video no sekani siming paithak jora nayan bangai koijawo angke ang waisipro salnai kaha ang video upload khaimane Shantikali ni bangaita angke ang Kokborok bai sanai hamani Kokborok bai salia jate joto borok nung bujibai langtha मैं बेबी जमातिया आज ये वीडियो दिल से बना रही हूँ कुछ दिन पहले मेरे YouTube चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें गलती से मैंने शांतिकाली आश्रम के बारे में कुछ ऐसे सब कह दिया जो बिल्कुल गलत थी और उनसे किसी की भावना को ठेस पहुंची। मुझे इस बात का अब पूरी तरह एहसास है कि मेरे शब्दों से आश्रम की पूजा सन्यासियों सेवकों और बातों को दुख हुआ। मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी धार्मिक संस्था या व्यक्ति को अपमानित करना नहीं था। मैं शांतिकाली आश्रम की सभी साधकों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करती हूँ। मुझे जो गलती हुई वो अनजाने में हुई थी।
मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी जो किसी को तकलीफ या गलत प्रभाव दे। मैं शांति के लिए आश्रम के सन्यासियों, अधिकारियों और भक्तों से निवेदन करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि मुझे बहुत पछतावा है और मैं आश्रम की सेवा और शांति के संदेश को पूरी ईमानदारी से समझना चाहती हूँ। ये वीडियो मैंने किसी प्रेशर में नहीं बल्कि अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद के मन से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि शांतिकाली आश्रम मुझे अपनी श्रद्धा और दया से क्षमा देंगे। धन्यवाद सभी को। और फिर से मैं दिल से कहना चाहती हूँ, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद सभी को। Norok joto hankai bai baby Jamatia sak baithang Santikali ashram no map na karmung sanmani nukuno mankana abake chingbo Santikali ashram ni ozma kotor no sanamusungo borok angke asai phayei kok sathani khoklai derebo thangmono ama kahe jora je kok sanai sakni chaino goshui na karmung sani tongo hankai ba Santikali ashram ni borokbo amono wansugi bujitai na karino rikaba kahamung na hini wansukuta tangi hankai hamya khlainero ni silai na karmung forgive khane amose borok kotor hinjagu amono chini khaniko so chini tara baitole manai song वीडियो नो साझा कर शेयर कर दी जो तो लोगों ने काम है नुके शेमंटुंग ओके पार्टी के वीडियो ने पार्टी को सेंड टेक ऐसे नेक्स्ट टॉपिक बो साइड वन जाते जो तो काम हमें अपडेट मना बाकी लाइट ने सालो केरला ओ सामुखाई तंगवे ने खरसा चला चिनी तिप्रासा जिंदाल देवरवा थये थांगसाव का तांगे थेक्या आमसु तो साइमेया हाइपनो केरला नि काशा रेल स्टेशनो गथै कलाजक मानका ताकुक जिंदाल देवरमानो एन जिंदाल देवरमान कामिंका टेलेमुरा दुस्की ताबो केरला ओ थैने जिंदाल देरमानो नगो तुबुना हिनपानो तुबुलाई माया अंग तंखा रांपुशा करिनि दारते आ बगे जिंदाल देरमानि बुमा बुफा ताखो बुखोक कैमरा बसकांग फाइ नुकजाकिनो जतो लुकोनो हेल्प एबा चुबासु सानका बरनि बसा एबा बरनि बरकनो तिरप्रा तुबुई आ बसानि पाथेनि मोखां नारिकना मुसुमा बागिनो कैमरा बसकांग फाइ जतो लुकोनो चुबासु सानजाका सोचिनि दरा बाइतलदे मना शौ नर केबो थैने जिंदाल देरमानि नुखुंनि बरकनो kisah misai rujukan musungke display QR code eba scanner rezek tonggo yang tinorok norin je hamzama suba harmano norin hamzama suba mani bisintino je kerala chini tiprasa jindal deron theitonai bobo tirprawo phai bina amasong bini samuno tangi mana tike o takhuro o bukhuro o maya ganang o khagani o takhuro ani basa nogo tomong pore tomang salong mayangai Bobaira o thanga ano sajo khaya ano talong na bagay ang rang pucha keroy pori maya bigaran bagay ani busa kole sama tamane hamaya botu khonang jagay baira thanga bo kam khaya no ko talong na hanai boro thanga mari ani busa na tabo kate ne je khana o hai pa ani busa tam ge thiga tam ge jaka ang thai maya bo ne dalo khobor ei raharo ana Ani besana ang sawai ang no takuk no maya gana no ang saja wan besana no betu na bang ang bigara boro rang kedoi ang tubi maya ani besana ang makhnanya betu bo ang nemi ang to tabo o khadani maya gana o takuk no bukuro ani kisa saja khaya ani jatu babaji ani takuk no ani saja khaya ga ani besani mo ang no nai o khane o ta khono maya gara sa o hanu to o ama sa baba sa ano maya khaya ano sa ja khaya ani basani bo khang nang no nai ani basa ano sa ja khaya na ano salong na ne bara thamate ang ta mo na ko de khabar na gana o ang bi gara borang ta khabar na nai tam nai mana no na ano sa ja khaya ba na ma kha no na ano sa ja khaya no ma kha no na ano to ba ma kha ba no kha ni basani mo ngang no o takuk so o basho o takuk so o bunso o ama sang baba sang nora no sa so khaya ma kha an bosan mu nang lo khadini bara bo kam khanen na go o ma kam khanen no sal gon don chao
Osai bigra borok ani bosan bungkang nugi ang tabang nahar ba maya o bosano college bari nani tamane kakawai ba ang bono salung maya ang bono pore ni maya bakado kanang gay botanga o mang pore niya ang nang nataro nang kam kain tago bayra mo dama ka boni khana mane ang kade ko bar sikhana o ang tam ka bono nahar manai Otak gusong, abu gusong. Anak kisah saja khai bade. Anak kisah udar khai anak sih saja khai dia, anak kisah maya khai. Angan bosan bungkang no bunu gya. Kaham na to ang tak sebe maya botang kati to ka. Otak gusong anak kisah saja khai bade, anak kisah saja khai bade.